Sembut Menteri Rangba ke Jela Meghalaya ubak sniau bhalang Dhar ula Leit Jngoh ya ke Shnong Bambthong hinin ke sngi ban yalap election na ke benta ukertong jong ke Seng NPP ubak thambor shiwat. Ubak sniau bhalang Dhar ula banjur ba ka roi kapar jong ke nartiang konstituensi ke day na ke daw jong ke jingjit jong ki pajba yakin nong yalam ki betbet om tang ya UMLA. Ula Maham Pyrshah ru ya ki nong kersan jong ka Seng VPP bakin perkhat bhai ya ki jingkren jong ki ha ka Ïadei bat ka roi ka par jong ka ni ka than. Ubat Dhar la penkin mau ya ki pajba ba ka jingtai ya ki surok bat ki hol ki dei ki mati jong u. Thombor shiwat ubala job hadu laisen laiwat ha ki election MDC ula penpau ya ka jingit scam jong u ba un job yang ha ka ni ka kinti ru. Ubat Dhar oleh Yeshim Mentaru ha ke jingelap election jong ubat reforming son lamare hanar tiang wayajer. Tapi ke parti prakhananya Yeshim point number 1 nama. Hayon sa anu kandidat ada yang tidak hulta tu bulu lewat boleh bawa. Hadu kata man di carelessly non perkat dengan ikut iksugi opin bawa rausan. Ke election tu gue. Election to election bukan kerjaan motor bukan Bambthong di ulek rabi. Kenapa election tu jadi yang Seng dicari pi? Saya bersama dengan ibu bos lain yang berpihak kondusi. Oleh ramah sama bahasa dia, kerana murid itu banyak setelah sini beri mayat dah orang. Di bawah ini saya sama Shnong dia itu orang. Jadi kalau mantu pun saya pilih orang yang menurutani, ujung bersama kami dan tektoman kami yang dicari orang ini orang ini pun begitu orang lain orang. Kertong jong ke